Kinsa imong uyab? Nanapod ka to. Welcome back to my channel. So ganina wala ra ko kayo naka-intro kay grabe kaayo basta bata gani ang interviewhon kinahanglan imo gyud ng paminawan sa akong kuan ba ni siya kay kaning bata kay moody man kayo. So in the mood man akong anak kumoto akong gi-grab ang opportunity samtang naa pa iya mga cousin. So moto nga sige bi mag fast talk na lang ko kay ganina ra gyud unda to morning kunya kay ning sipok mang ihang ulo gisapot nag tantrum ano to moto nga ako na lang gi-grab opportunity labo na ang akong mga cousins nalingaw man siya. So moto nga why not sige bi mag fast talk na lang ni kay aron makuan kay kagana bagyo mga fans ning ako ang anak saan lang may pa si Jade Nathan gidaghan pag fans baka naman okay so mo na to so kani nga video mo na to siya nahitabo ganina so enjoy. Hello mga besh, good afternoon. So for today's vlog we will do a fast talk with Jade Nathan Osip. Yay! Okay, sige, magsugod na taog pangutana. Taro nga Jade. Okay. Okay. Pasok. Okay, Jade Nathan. So samtang ga fast talk may nagluto pod may og ginanggang. Okay, Jade Nathan. Sinigang na baboy or sinigang na isda? Sigang. Sinigang nga baboy or sinigang na isda? Sigang isa. Okay, sinigang na isda. Ito. Baby sister or baby brother? Baby brother. Baby sister. Kusga uy. Ha? Isa lang. Baby sister or baby brother? Baby brother. Baby sister. Unsa man? Baby sister or baby brother? Baby brother. Okay, baby brother. Unsay mas bugat? Piso or barko? Piso. Okay, pili. Toys or chocolate? Colette. Okay, chocolate. O, pili. Car ni Ma'am Lorly or car ni Sir John Ray? Di ko kartan rin ni. Di ko kar ni Ma'am Lorly. Di ko katurakar ni. Si Janray bungnaw. Guwapo. Oh. Okay, so car ni Sir John Ray. Okay. Si Jigger or si Ginger? Ginger. Ginger. Sir. Okay, milk or coffee? Kusga ba? Coffee! Mama or tatay? Mama. Again, mama or tatay? Mama. Ay. Okay, bunhayag or kamingawan? Bunayak ako. Ako. Tuban ko. Baklay. Okay, bunhayag. Shoes or chinelas? Chinelas. Okay, chinelas. TV or cellphone? Cellphone. Rice or bread? Red. Yakult or Mentos? Mentos. Pink Mango. or blue? Blue. Clay or slime? Slime. Okay, question. Para nis mga nag-request ng mga fans ni Jade Nathan, kinsa imong uyab? Nanapod ka to. Kinsa ko na imong uyab? Nangutan na imong mga fans. Kitchen. Kinsa si? Halo si? Kinsa? Secret. Okay, secret na lang. Okay, nay nangutan na. Unsa ko na imong pangandoy? Katawa si Jade. Ngawan. Unsa man imuhang gusto if mubig na ka? Mahimong unsa man? Unsa man? Doctor? Police. Ha? Police. Okay, police. Then if tagaan ka og power, unsa imong gusto nga power? Police. Dili ba unsa imong gusto nga Robot ko police. mahimo kang robot?
for robot police. Okay, robot nga police. Na ay request, lights on or lights off? Love. Lights on or lights off? Off. Off, lights off? Mm. Si Nanay Piling or Ate C? Naipiling. Di kuwang. Si Jigger o si Makmak? Hindi umura na ang makmak. Unsa imong favorite color? Kuamintos. Thank you kaayo sa pag-participate sa ako ang post kagabi. Salamat kayo sa mga suggestions. Shout out ko sa tanang ninang ug ninang ni Janita ug sa akong mga friends nga ning comment. Salamat kaayo. So sa sunod we will have a session 2 of Fast Talk with Jade Nathan. So mag-post na pud ko outro, please. So bye-bye lang mga and do not we will still accept suggestion ug unsa may mga butang nga angay ipangutan ni Jade Nathan. So salamat kaayo. Welcome back to my channel. So mo na to ganina nahuman na nga mo ang first session. So naapa mi second session. So kinahanglan inyo yung abangan ha. So we will have our second session for Fast Talk with Jade Nathan. So, sa mga wala pa naka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. And if you love, and do not forget to click the notification bell for my new uploads. Stay safe everyone. Bye!